Dobar dan i dobrodošli u još jednu video recenziju na mom kanalu. Danas na testu imamo još jednu zanimljivu stvarčicu. U pitanju je prenosiva pumpa proizvođača Inov koja dolazi u ovako jednoj zanimljivoj kutiji. Ovdje na samoj kutiji imamo neke osnovne podatke o samoj pumpi. Pa da vidimo šta dolazi u samom pakovanju. Ovdje imamo samo uputstvo. Pakovanje izgleda ovako. Ovdje imamo samu pumpu koja je onako lepo kvaliteta. Na sam dodir je kvalitetna i mogu vam reći da je nekako teška je. Na sajtu proizvođača piše da ona teži nekih 700 grama. Ostavit ćemo je ovdje. Ovdje imamo neke nalepnice koje nam sad ne trebaju. I imamo ovo je prenosiva torba. Vrlo korisna stvar. I ovdje imamo, pretpostavljam, crevo za duvanje guma i nastavke. Ovdje imamo pleteno crevo koje baš onako kvalitetno izgleda. Kabel za punjenje. I ovdje imamo nastavke koji se koriste za različito duvanje. Znači možemo da duvamo automobilske gume, gume na motociklu, na biciklu, lopte. Ova prenosiva pumpa u sebi ima bateriju 6000 mAh koja može da naduva gumu na automobilu 12 puta, na motoru 18 puta, za bicikl 24 puta i 72 puta možete da naduvate loptu sa ovom baterijom. Vreme punjenja ove baterije iznosi od 3 do 5 sati i kada je potpuno napunjena ona može da radi 22 minuta. Sama pumpa ima takozvano super brzo punjenje od 10 bara, ima dobar sistem hlađenja i što je bitno dosta ima zaštitu od visokog pritiska. Protok vazduha ove pumpe iznosi 20 litara u minuti. Kao što sam već rekao, ova pumpa ima više modova pumpanja. Može da vam služi i kao lampa, ima 3 načina osvetljenja. Može da vam služi kao power bank za punjenje vašeg telefona. Sama pumpa se pali jednim dužim pritiskom na središnje dugme. Kao što vidite, ona je sad upaljena. Ovdje vam prikazuje stanje baterije, prikazuje vam u kom ste režimu, znači mi smo u režimu bar, ovdje je stanje u barima i ovdje piše znači, da smo sad u režimu za automobil. Klikom na ovo dugme prelazimo u režim za motocikl i kao što već vidite pumpa u sebi ima već pripremljen režim koliko bi trebala vaša guma da bude naduvana. Kao što vidite za bicikl je druga vrednost, za loptu je druga vrednost. Jednim dužim klikom na središnje dugme se pali pumpa, a kada je pumpa upaljena jednim kratkim pritiskom palite sam kompresor. Isto tako jednim kratkim pritiskom je gasite i mogu vam reći da je znači, nivo buke glasan veoma. Na sajtu piše da je nivo buke 78 decibela. Sad ćemo postaviti samo crevo koje se vrlo lako postavlja. To bi ovako trebalo da izgleda. Znači dugim klikom palite pumpu, kratkim klikom palite kompresor. Kao što sam rekao, pumpa je izuzetno jaka. To bi bilo to za neke specifikacije. Sad ćemo vidjeti kako se ova pumpa ponaša u praksi. Sad test i trenutak istine. Prvo ćemo početi sa fudbalskom loptom koja je, kao što vidite, potpuno izduvana. Uzet ćemo nastavak za loptu, postavit ćemo na samu pumpu pa ćemo da testiramo.
bacit ćemo mod na lopte. Kao što ste mogli da vidite, ja nisam zaustavio duvanje, sama pumpa se zaustavila jer je ona prepoznala da lopta treba se naduva na 8 bara, to jest, pardon, 8 psi-eva. Postavit ću tu koliko je to bara. Kao što vidite, lopta je idealno naduvana. E pa ljudi moji, sad imamo malo ozbiljniji test, prešli smo na drugu gumu. U pitanju je guma dimenzija 195/50 R15. Nadam se da me dobro čujete jer trenutno duva vetar. Kao što sam rekao, guma je dimenzija 195/50-15. Sad ćemo pre svega da izmerimo trenutni pritisak u gumi, tako što ćemo upaliti samu pumpu, staviti na mod za automobil i prikačiti pumpu. Kao što vidite, pumpa za sekundu izračuna koliko je pritisak u samoj gumi. U pitanju je 1,65, a ova guma bi trebala da bude naduvana na nekih možda 2,20, 2,30. Kao što vidite, naduvali smo na 2,20. Ja sam zaustavio duvanje da bih proverio na koliko se ova guma duva. Proverio sam podatke i podaci kažu da se ova dimenzija guma duva na 2.1 do 2.3, zavisi od broja putnika u vozilu. Tako da, kao što ste vidjeli, ova pumpa je naduvala i automobilsku gumu bez ikakvog problema. Smatram da je ovo veoma korisna stvar i da bi svaki vozač trebao da ima kod sebe, da li to bilo u automobilu ili na motoru, poželjno je. Nije mnogo velika cena uređaja da biste se dovodili u dilemu da li da kupite ili ne. Uvek je bolje imati ovo kod sebe nego ne imati, jer nikad nećete znati kad vam može zatrebati, vama ili nekom drugom kome možete da pomognete na putu. Tako da, još jednom tople preporuke za ovaj uređaj. Ja se nadam da vam se ovaj klip svideo. Ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u nekom od narednih videoklipova.